Mizoram po na ka omchan dan su mo ka plan law ka kalve pok Mizoram akan na siyang ka thoka mo benga te ka thoka school ate ka thoka ka hlot lem lu tuka tang ka be tong lu tuka opportunity chhazok nei be se environment ka kalve to tang ka indap chuak chho ve char chu na office ka kala jana te ka zai ti khan ka ti chho ve na sa thei pa to bin na ka thok ve Mizoram ma chon ai inzuar an yang min lo ti sha dia pakhet nein long distance relationship te har sete win kanom be sham vai rama ka struggle ve na se em Mizoram ma chan pakela ka sai chin wangin Sawmi chu hotel la li thla la e inzuar an yang min lo tia ka chung te le ka chan te le pathian in che chiang thau ka tia khateng allegation se ka chan ena po ka en lo ka kaliam tir top nang po le lo Chhakchhuak zel don ya knowledge without life skills adiktia knowledge min kan mi chedang tam tak ngem an atil em na chan mo van sexy tak em an dia an atil em na chan chu dopamine effect ani hetiang te hormones ka kanya hormones tang kan sha da so Mizoram ma chuanin medical field abo endocrinologist kan nei lo PCOS PCOD hormone level fluctuate na sadbanga omania ma se hormone specialist kan nei lo Mizoram ma endocrinologist anom lo gynecologist pakhat ka pan phei chuanin hormone test min lak tira anwa hormone test su a result mo toring ka bakala I hormone test si a result ka shil thela che achan chu gynecologist kan ya endocrinologist kan ilawa ka shi thiam vak lo min lo ti ni chu man to de win hormone test min la ti rom zia om lo zia chu anwa punya ka chuk no endocrinologist te ka panam mo eta ma chuanin specialist chan te hi an nei cha te zo ka medical college te an nei cha zo ka metropolitan city ya te chuan Kenya chuanin medicine ati hanin kan na pachhel tu na po arun lang chhuak doctor te in matop lawa mania kan thiam mang top to ka mi research nei sa te mi video siam sa te an research an run share na te tu tam tak hai chwa tu tam tak om to mani to ka in hai kwak ve hi acha in Google te in YouTube te in Twitter te in Instagram te thil haulam me in score pa me khanin thil changkai enna mangula in follow tu te ka healthcare provider chatak tips ni tin share chin follow tu te an tam tu Instagram po psychologist therapist thil ni tin active te waron share an to de wa poisa va choi ngai lawa an mani chan hem ngai na ba nga an ron share mu tu te tam tu engem tulaya chuanin psychology field a pe chon Dr. Jordan V. Peterson te in siya nga alare may makovel ding chuakin ale khabu te po ka chan te present hin wam ka tia Peterson na le khabu te hi ka enjoy tu ma hi cha ka ti tu Instagram ate follow the YouTube ate po doctor dang le researcher dang te ne na an discussion ne na video te aron post china hetiang te ahu nom ngai thla kan wa ma beng var thak mi thi boinia chalai ten kan pi le pu te thil lo practice be chin sang akan ti chun zom na general me to na thei ang to kin enge aza vai ti chu a thei chuang lowa covid a tharang zelin covid lina achin thar te kan ching ve zela technology asang zela ma se thil chen khat covid om chunga tikring turang chi chu om ve mo tiang te hi nuai bo achan chu keima ang khoba troll na sa le musit na sa dong ang chi dan chuanin khatiang khalo ti press pui chi ani lo ma sengin ema effect nei dan chu negativity tam tak chu a thlen te me ma se transmute dan ka zir to a ka transmute ka ti khanin negativity lama on pui lovin
midang ki sha thiam na lama ko on puizo hey mi in min lo khobia ni chuanin min khowe khangla nga pan jak thei lo takti la mai min huat viau na chan hi enge niang le ti eng ka ngai to an ma ni min huat viau na kha room thim dewa min comment che deu min pitu ne khan kan ni chawin shudu ni la kha comment kha ala pereng angem aka in verbally in ka na soi the angem ti ka ngai to lo soi the don ta se enge a soi na chan yang o ti ka ka thei ka to pin va tu lu ka tu ma sha thiam ka tu a chongai la wa chu man don ta tu ka nei chowa it's just an expression mani in express na anime. I love having tattoos because they make me feel alive. That's it. Oh. Tattoo này tung ye swal ti meeting zong le an organization an ron pum khat na initiate tu ke ma. It's all me, but nobody ever talks about it, and I don't want to take the credit because I don't care. An ron thlang chau zela a cha ka tia ma seng in shart ring tu chu zone tan chuan Miss Mizoram an ron ti hi they're in it for the money poisa an du wangin an ti mo because they receive huge amounts of funds for organizing the Miss Mizoram competition from their sponsors. And then they get high, people pay attention to the zoned media, people pay attention to the girls, da-di-da-da. It's all just a game to earn more money. Competition and quite what many. It's all about money and fame. It's nothing else. Beauty pageant as one in I know how it works. I know all about it. It's nothing more than a game of fame and money. That's it. What type of girl she is? Masabira Tuanin Amizia Azirin try to attune to her, feel into her. Amaka Shatiam Tumla Zirtiang la Amaka energetically in Lutil Tumro. But for India Christian indeed zinga hen ka omdulawa bangin I align more with the Christos mission. Christ consciousness I am very much in touch with the Christ consciousness, which is all about the Christos mission. For India Christian in the Roman Catholic Church dang shang the Roman Catholic bona de an mani tenen hianin because Christianity has become so corrupted, so perversed. So I don't want to be associated with religion, but I am very much in touch with Christ consciousness and the Christos mission. Understand that. And before you even ask me again, know that I am not an atheist. Exterior routine na tantor, okay. That is dark and twisted. Masengin under routine na care lawa interior diri duni tuanin just glow up. Glow up. That's it. Amanen ini ngai zon da aya cha khani tumro enge gym de hit la mo ini lai aya muscle gains ni bai ni zon ni cha ini zon amanen ni lai aya bubble butt isam te ka han thak ve lai shum amanen ini lai aya samnal na thok to ini zon amanen ini lai ai khanin I work ethic te ka han ti chala mo promotion te ka han hu ve lai shem arilu na ngoi meang ama ibati na bang ni davin khatyang ang level a I om kha aron nei thei to don si lo che to na chuan I that to lu tu ma je ani thei to don lo che chu ban chuanin they're missing out khatyang zong zong khan be strategic, be patient ka chan dan mo plan po ka nei lo ka kal ve to
Soy dik chin te me. Ui, edi ilaw le enalo. Opi, ui, piu na chang kakal bo zoay masakaron le doon ka ngay to luto ui high spirit sa kakal sak. Ui na chong nim tok. Mizoram po na ka chan dan sumo ka plan law kakal ve pok Mizoram akan na siyang ka thoka mo benga te ka thoka skula te ka thoka ka hlot lem luto ka. Tang ka be tong luto ka opportunity chazok nei be se environment ka kakal ve tok. Tang ka indap swak chau ve char chu na office ka kala jana te ka zai te kan ka ti chau ve na sa thei pa to bin na ka thok ve Mizoram ma chan ai inzuaran yang min lo chi sha dia panghet nein long distance relationship te har sate wing kanom be sham vai rama ka struggle ve na se em Mizoram ma chan hotel ka sai chin wangin Sawmi chu hotel la li thla la e inzuaran yang min lo tia ka chung te le ka chan te le pathian in che chiang thau ka tia khatyang allegation se ka chan ena po ka en lo ka kaliam tir top I legitimately do not care. To gain fame, yeah, it is just one of their pawns. Strategy tam takan ne an pon te me kan ya mi pui te hi chumo so kan chuanin don't expect much from these people because Kenya jang paisa chun ngate pokhiani na aya tam nei zealand du. They want to have more and more, and there is no limitation to what they will do. They in rin ay they in pathianan na yang. Atheist kan ti te hianin vo in near religion in pathianan siam chok te hi an ring lawa ani meya. Pathian dik tak hi an nai zo pathian lim nai deu ti ai chuan. You get what I'm saying? Pathian lim an oi lo na hi pathian tak an nai na ti zual tu ani pathian lim oi ring chungin pathian tak eng ting nge in nai theyang tu man chuan atheist hi in rin ai they may be the skepticals, they may be the skeptics, but they are actually near to finding the truth. There tu te bukhi ani in pathian rin mi sang tam tak thachi ka van chang ka te so tir tu pathian in rin ka iswa tak tak so an kheng bet law ko ti kha tu iswa tak tak ron tir tu pathian tak tak chu chuanin hello no chu chuanin angagreng cheu ashem don law cheu adu dan chawa in hi adu dan in lo wangin shin don law cheu adu dan po ani chuang law free will eng wangin ye pathian in a pek na chan cheu adu dan chaw turin du le nem cheu in du than na nge in helama po vakal maula satanism at luciferian path at vakal maula namani du than na nge ya thi ma changa in hai chua eng in pan kha adu zo ga lom ya kan ngai to ula ngai zo ngai ta ula midang hu zo mi ya lo midang tu ma in an du lo wanga i nang ma bet chot nge midang te po nan du vi midang te po punam han pui ve to china ma se adu em wang ze in midang zong tolin nang mal bulo oma duwa chu nge du zo kang ko pui dan khoi nge hlu zo tu mangai na nge hlu zo tu du than na nge hlu zo du than na nei thei mi a lawina a than je nge du than tu tam tak options the choices tam tak nge na a than je khong nge hlu zo. What about afterlife? So in sharing to reincarnation in Shaturo Pian non le na hi mana chuanin Christianity hianin reincarnation hi azir tir ve chin ko khat lai chang khang council of Nicaea wangin including sabotage fika Roman Catholic Church and reincarnation theory zir tir anti topa, but reincarnation is real. So if you don't fulfill your life purpose and study the ascension mechanics, iswa teachings diktak ascension mechanics shalawa ilauchian itwan, you will reincarnate back into this 3D reality and you will be stuck here